berbahagia. Amin. Totong doa niyo Tuhan mandok mulai tutulupan mo Tuhan di bawah sabor nino. Di masalah asido ding dan basa mo Tuhan namang ramit mo nani. Sianar ng salpi sa atin ko Tuhan maragpasos kami. Tuhan, masabi kami Tuhan padu-padu babain at katoktor dohatan na uli. Tuwe dan namyon akay anak konna. Mula ta marihol ya ma isbi pangaramot mo kaya jari hodo jari itu turiho. Tuhan perdosa na gudang dohanya lema. Jumulo saya sa dosa namin na gudang yun ang gabi taraba ang kapasipasok na sa Tuhan. Jangan mo Tuhan Panginoon namin ang malate maniho. Bagay sa mga namin ang hanap at kami pagbadia. Amen. Amen.
Ini Pak tadi. Santai Mas. Ayo doh, itu dulu kita ada kayu dulu. Berapa nama nih Rami? Foto pun meres kau doh. Dua ada Pak? Dua tadi Pak. Dua kian. Nang, bukan loh. Naik kuni bagus di gue di. Buruk kan naik. Burung. Ya, kamu mas, sirap kamu, materi dah. Sirap kamu. Apa nama? Kamu badak. Siram materi dia ni. Takut. Kenapa? Awi dia yang dong. Tama nga ni. Aduhan. Batu, buah itu sepatu nih. Jadi tu butuh sepatu. Ada kamu bah. Nah, dia. Ganyan no. Atur deh, atur. Tapi yo ding boda. Tapi din eh. Kastel. Dore deh ke satu. Anak-anak satu nama. Nang buhay ho do pa ingay hay. Ikat din. Tahu dong. Ba dala. Kemudian. Bodoh dong ibu guys. Ini bulle na. Tio meho. Orang nak keluar dah. Ay basta mo lang kawasan na eh. Bebe. Oh ini dah. Alat pendengar. Oh iya. Oh, sempurna. Syukur sama pesti di rumah tadi. Pasti
Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Jangan boleh nak tangkap mereka mah, tanong mereka. Ini bukan dari plastik yun. Ano plastik na? Yan dito po pa. Di ba na masama na naman? Oh, Masama na? ay, Daw. tang na ito. Enggak lah. Ano ba? Eh, Tapi patawad. mat ko kamu. Kami itu orang baru kau tahu. Kau tu ke? Kau tahu potong sih? Ya. Jadi punya tu orang punya tu. Kau tahu itu. Ay, hindi mo na tolentano, nahulog nga na sino. Hindi, hindi. Dapat ka na. Ngayon pa nung mga kapit ka, ngayon pa nung Dua duduk kirim nih. mga po. Kan kamu mau. Didali. Kapolay dali. Idali. Ada leh. Kapolay dali. Bagat baik kamu bagat. Kira na harang na. Kapatol ka rin para doon ako. Jadi mau kita punya tulang malah pulang kami yang mana pulang. Anjing tinggal nak kapilok permuti. Di macam mana kita ambil pulang.
Jadi masa tahun mah jodoh kami ulos ini. Buka mah ulang tahun, rajin maita marete. Marede kita nomor 368. Sonang sude namar haposan tude bata amatai. Sonang sude namar haposan tude bata amatai. Yang ulo marsap benasida holan nasabam namay.
Bata ama ni Tuata Yesus Kristus ama para si roha si tutu jala di bata si pangapul na sumulong Saunari sahatro di salileng-ilengna. hamu akadongan na hinaholong at Tuata Yesus Kristus ditikion ma ditangyakon jala di pasangan pulos saput sian hamu namar keluarga asanggia tiga bidalat ni pasu-pasu tuhamu sudina na tinadikon ni na tua-tuaon martang yang mahita ale dibata ama panopa salau na nadong kodo bona do tujuan di ngolu ni ganuk jorma jala di bagasan tanganmu do hanguluan nang hamatean nunga di joho dengan nami tinur mala buru purbawang mulak tua dobanmu upang ilu hami tuho cak ibana di bagasmu na manok kaungi jala lewon ma di ibana hanguluan nago mahite Kristus Tuhan nami. Amin. Manangnya penulos martangi yang mahita ale debata si pangapul na sumurung pasu-pasu ma ulos saputon ulos pabor hosmai ditiki sorang ibana jala ulos panaput mai ditiki moding ibana saiga bitada ni holong humai maborhos dohot manapin ibana di hanguluan na salileng nileleng na marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Tapas ada masalah hutang yang tai marhiti narap manang yakon tangyang nan yajarhon ni Yesus Kristus amanami. Amanami dari kedua kijang, saya kinorbadia maguanmu, saya Roma harajaunmu, saya sauk malokon di dalam teman soal soal kijang, leon matuani saya leon sukaman nami sekian upari, jala sesa masalah nami soal padesa nami, disalah yang kepersalah Tuhani. Dunia yang dunia kami tentang tujuan, alai padua kami sen pengago. Amin. Di bagasan guarniama dohot anak doton di porbadia. Amin. Imam nung matuan yang dari namo bagi lebih kami tok tuamuna amat terung dan mulia binata tong bukamuna di bawah kalian. So di mapang idon ni kami pun hasil pemolian. Dohongan ni rohani itu tongani bagas tahun bagida ibu tu nami orang kostam on nama berbudi doktor jalan on nama berbudi daging nyon nama nata pagorpat pasal udah nami itu hamu asa dia termanasi hamu di pudian nyo akabire nama sa terlumu bihu amanya arte Ahmad Joshua. Jadi mahas bina tutui dua sore on nama perpuri to nagyo on nama naga Regina. Sonari tuntakas ulu tunok putuho bile ikon ho nama naga Amadi halako. Doto ina ikubui ho gawe ina. Langsung dino dihamu akagereku terlubu ya kamu ngadi apasor. Sodung di beg kamu ala di posomu, sodung di beg kamu ala di ama si tangolo. Ikon na budo mo diaju asa ko iman ama. Ako subudo mo diajari mungkin sarana mudo dak tikos amai dan buyi amai lomo-lomo na ido do kono muna ala di dak tikos ido rohamu dan pikiranmu ne. Ora rohamu do ido amuna suman.
Ale posro aku dia buat kagreku. Jodoh ini mata-mata aku. Tu sadanamu. Dengan kamu masih suku-sukuna. Dengan kamu masih ada jua. Lah sohoni itu akan bau pundikan kamu pun masih ada sedar. Asa dorong nani matong bere. Asa tuntakas dalamu penggalian parasan di kulian ni iwoto namio. Satu kinai pasodon nani mak urus parpuli tu iwoto namio. On nama diani pakai nama ang kotor dina ng buwebe na maray tabi dapat makaras dulu sa biremi idang buhay sumni ka biremi hinalo kagre alisonari ni ng buwebe daw kung kesong ni tatlo kagre tumartani ang auto masigamos mula sa lomos lupi mamirit kang kurang lupi ang na poso kurang lupi ka na sumaraso hotan alay na pasurawa kumulukolon no marparama hono iro ketiyoda kabireda amarta dewata siluatu salu namahita di paroro imado foto makabire ano makadok panggugi kapapado ni di hoy dokku numero bihani ni kaulah pasal ulus perpulisi aku imadinaw na pudinaulin manuli nadingkan yang kapiro parmon asa angkia di pudiamo dari dan niluluan na tahu ni jalanan na molo tum arong akabir kon tum takasui hari nuan nei ina be mi marokap tum di tokos di batami akhirul itu kan di prasalai hani di bagi dohoni dia meningak koni molo di arong dok rasikola tidak bagi batama hari syukur di burma-burma galima horas akabir parmon orang Dengan song lima raja namian dulu nami at kopiat kami batakan madua uti orang. Maulia tema totong tapajulu tuhatai dinasa galu ulauta. Diopasor nungasiko dibahen apara nami purba sabuk di inangmu iborona. Jadi tulus marohamu pabor hato makmunaon asasiko pasu-pasui dua ka arena mangilu molobe tukulak kata nazepek upasahat kami nuai anope upagajak kami do akas sidorora kui upasahat kami doang waka bere nami do akapahuku lasroha muda anope upagajak kami akabule molo betong somono jepet ni patohan ditaringot disiko diulau di tungan ibagas taringot po makmuno tuhat tama pasau sinaka sinita dirohat kasalu lumo bihamu dinari kino makmuno poti maha rahasia kami tulang si orang mau lihat so itulang naroon namin sinide suwag sumali itulang namin suwag napasahatong hatabura hatanarubi dan tumubi di kopara ni imadai namon raja nagi raja ni hula-hula disini hata naumi dading kana pinasahap muna ape may disma jujung nami dua may kopara nami hata naumi dading kana pinasahap muna raja nagi maruduk disini kadi pasahap tabung din ulus parkudi di mana lau manapun imadai namon si manapun mau nauli manapun mau dading kana terlumui di kopara ni dai namon setu tubuh dapat rongkap ima diakka bere munau doh ibe bere munau raja nami di tamiang munai totok to hami magido totok tamiang kokamuna terdumu di kiluar do besar dari di kalbuni inato raja nami tu soni benabui terpesat kami ada pengapus yang kami pergele ngomuna berdasi bulun do nandai ngasong teroni komputas julu-julu dulu manok bila salto meta nama tahuan di robian di pasahat tamuna atanauli atanadika terlumubi ulus sabut tau pinasa muna raja nabi oras pahami nama calo pajende ngomuna juga dia nama dia mula jadi belum nabi nama sahabat
Soalnya ada nauli nauli pasatan Tuhan merasa luhuna belajar di bulan-bulan soal itu nang taruh soal itu bang soalnya para jalan Tarnumobi STM Bola 5 India. Ada salam kita nak doa ke Ahmad Tabalusi dari salam doa Tarnumobi kita. Zomba ita dihapus haluskan. Bohani hamunan itu Tuhan amin itu Tuhan Yehuda Raja nami di parpiat mi day nangon Mas aja do Idia do hurang na Gabe majalah horas dihita huduran ni Huria Katolik nadong di Sarayon Ledong wah ngaradi dari sur gabi horas wah kamu ngamang sud nami nunga mangaradi kamu nunga memang nunga mau late mak alai di hamu suhud nami Raja Simbolon gabe takas masih boto ado hita molo awdang nalupa tu hamu opuk kurang alai molo awen wangin makataon hataon hata ni Huria manau hatahon masa tabe perjolok kerja namin gawe mang gawe jadi gawe majalah horas gokod do si pai maun jojo sialusan digo komodo hami nung ngamar na tapak be hami di pogo nyalaman na marapang na marjualon si gonggom nasa isina asa sukun do mula hasat si simran yuhum suhud nami Raja Simbolon
Namanok kumahami to hamuna didok na dua-dua. Asa dia do baliga puli tugotan ni Maragala-gala. Asa dia do barita nauli. Nalahu si tangingoron ni Pinggol. Si Peopon ni Roha. Takas mahamu marbuah-buah huhut pasatamu ma hajud nang hatay hami. Di ulaw na lao si ulaw nota Raja Nabi. Di ari nang salpu. Ima nung tos hosa hanguluan ima sian inanamyo. Las di baga sasadariyo ma di hamu amanta pangulan ni Huria. Las pasahatota ima ada habatahon. Ima dihami doh di hula-hula saluhuna. Las sadariyo ma di hamu amanta pangulan ni Huria. Las taruhonota siyotonota ina nami na inaholongan nami. Ima alus nabuhi tapasahat nami tuhamo na amata pangulan ni William Mauliat. Isyala nang jumulo di alap debata sa tonga-tongat talubuhin ba sa tonga-tonga ni keluar kaon. Inata na tabadop-adop na hustang didulat ta tuadopan ni debata. Marhitema naporohan nami do alus namunay amang suhut nami asa sisadatahin jala sisadaroha hita hamuna kasuhuton dot hamisan hurian itu hatta lau mamukka hud mamuhay ulaut ta di bagunya labas do boti masuhut nami lama atong mula sa mga anom mataudo ti akapakatayan ko bartu hajud na pinasaha muna asa jumulo takok kamarhiti di do tangyang lama pinasaha pertikyanon Dihamu permusik nami Marede hitam nomor 370. Oh Tuhan dibata asiroham lehon tunaposong holunasona. Besude dosa nai holong ni rohami halwaona. Martangiang Mahita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur pagi ini Engkau berikan kami napas kehidupan untuk memulai segala kegiatan dan acara kami. Bapa yang baik, pagi ini kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, mohon perlindungan dan bimbingan-Mu. Kami akan memulai acara ini, acara adat Batak. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu sebagai tanda persaudaraan bagi kami. Mohon Engkau berkati semua yang melaksanakan acara ini. Doa dan harapan kami ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaran Putra-Mu terkasih Yesus Kristus, Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi mau dati mak dinang hubuhay hami ulaunan marhite ente puji-pujian dohot tangyang pagi doa to matta debata. Saya martinangi maribinegi ma amatta debata di saluhut na nasa pagi doa ta marhite hami hurian itu hani asa anggiat di ulau ta sadarion na pinato pamuna khobar tu parsari matuan ni inatta nang tabado-badokon totong di dongan ni Tuhan sahat tu na mangujungi taruli kita akan paso-paso sa Tuhan ta. Alay diuduk ni amang suhut nami
Kobar tuhatan ang tapok ka na perjulo na kining marhite uning-uningan na pinupkan ni uputan na perjulo di patupaham mo dison lau mamuka ulaw non magbuat to ni ulaw di pogo niya lamatta at tong husauri hami manjo perjulo ak kahajud na marisihon ak kapangisina di luluatta. Gabi amang gabi. Suhud nami di pasahat tamu do dison harbuepir boras ribur-ribur sipir ni todi mamasum-masum maatong amat tadebata asa dohonan nami masongan idok ni na dua-dua asa pirma poki bahul-bahul mapasalongan pirma todita sa luhut na jomuk-jomuk na sa pangomuan Batutu. dungi di pasahat tamu dison reteng ni manok imanan idok na miak-miak asa miak pasaryat tujulan nyarion paso-pason ni amat tadebata songon iman ang dison adong debatiar hirarahodong na ditoro ni dakdana di bibir do deina ditoro ditolona do tabona si pasidak panaili si paulak o saloja di pudian ni inaton asa tiar mapanggabian tiar parason bulisotta songonima di pasakat tamu ringgi situ suara na tinoba ni amatta pamaretta asi palas rohane amatta raja do inatta suribada asa tioma dabota muna muan na tiyo tujulan nyaro paso-pasoan nito hatta atong su nami dohoron nami masongan ni dok ni na tua-tua asa binangan ni shopping madorong ko ni tarabunga tusangkar maporik tulowang masa tua di budian ni ari tuginjang ni ari na siya hamuna asa gabi mananyulan tangan muna sinur na panahan horas man nang dihajol mau asa dohoron nami masongan ni dok ni tua-tua manis tabatua mamperlinggoman ni siborok debatama sila tua horas mahita sa luhut na di parorong atong amang suhut namin asa tabuk ka ulaw non di bagasan sa daniroha la mabuat to ni ulota liat kaung mapartikan di hami asa hujalo hami musik namin Gabi. amang parmusik namin na malo Gabi amang. nung masya datahi jalis dusrohan namin kasuhuton doon siya nurian itu hatta lama buat dua ni ulaun di pogo nya lamanon alay pa imaso hujalo hame tor godang nalau tortoron nami makilala do hame di basa-basan debata nama dongani ulaun non jadi alo kamu majo amang tu amatta mertua debata Gabi amang. Alo kamu mesti amang tu sahalane oputta na berjuli Gabi. laos alo kamu ma tu amat taraja inatta suribada nalia nalolo namar honor roha di bagasan pungwano Gabi amang. gabi majalah horas nungas sagun di kamu nasa pangidon namin asa manortor kami asa marmula do nadinggan dalam marmula do nasa naadong pangisiniliat portibyon bayan di kami godang muda-muda tangan do botohon ujung nai jari-jari nai mersigat jagat-jangit iti adong anak kapakateon nami do diak kapangalak ko nami dinahurang lobi maradopon akan dua amat taraja inatta soribada lumobi ma maradopon amat tadebata jumolo hami marsatabi bayan madi hami gondang soba-soba asa marsoba hami tu amat tadebata tu sahalanya punta na berjoloi nang tu amat taraja inatta soribada Gabi amang. bayan di kami godang mga liyan Gabi amang gabi.
masuk amat kadebata buah-buahan nauli maun dihita sa luhut na lubuhi madihamu na po ng suhuton. Asa dohono masongon idot na dua-dua. Asa dakanya hari-hara matanggopi na detekton. Dipudian nyari, tujulan nyari on. Tudia pe pinopan niya dito mga laka. Tusima dapat ang persaudian.